Donc, mesdames, messieurs, comme vous le comprenez, je suis avec cette dame chez moi. Elle est venue chez moi. Je ne sais même pas d'où elle vient. Même il n'a pas eu. Et pourtant, il n'a pas eu. Johnny, madame, comme il y a un combat de Johnny, parce que je ne peux pas vous aider pour ça. C'est une femme, Ali. Écoutez, en fait, on a une émission par le Marangon. Johnny m'a dit une émission, on a exprimé qu'on parle vraiment, qu'on voit. Johnny m'a dit que le yodo est bon mango. Quando è no? Quando è? Metro, tu non ti vedo, are gaffi, Allah non cade. Metro, Con in giorno? Quanto io do? Fammi non honto. Mo e mo bene ton. Diremo no uri. Demo no uri. Ko fulawa honto io do. Quindi ho mi forse sumbiano, cosa vai per vedere come mi trovo una corpo, ma sanza e non so, avrei non mi vedo, non voglio andare là. Fu molto grave, aiuto, con una giochina là. Mi ha la fame di mascere. Non ho altrimenti, ma io ma come i miei artata una bigiungi l'anno che fu e atini là avrebbe sentito come da si lambeati là si giodi che gerdon che film delan non vuole che mettere la film lampo. Ini alian de korban lan sebab ini. Sati amat non io non boleh kat bobang non dem dia film. Ai bobang ngene pula ro. Kota pula. Questo sa barriere, ma mi fa male ma chérie. Ça va. No. Jonne la numero modimo. Numero ga. Itu nana hai baca ba. Numero mo mo on to be. Me hor felo la che ti non. Jonne la numero. Indego. Ai le kono ngadimo ka. Ono itego adomo ka gemma. No, na fi. Ma poi ni na fi pure le kono ngadimo. Io non ngadimo, ka andar to non ka diado. Io devo mi no landa do mi conto itro mono mi tan ka ko na ka sanda mi ko na do ni na. O kanko mo wika modi makko e fai makko fo tu wono pimu. Mimi tamu ni kakako dampuga ngaba ndanda medinda to hari mina ndanda medi ako domi jali ako ngaba wewe ni adu modo ai ari ni lami landi awe ni dogo mimi na wala mandi kazanda medi nini fusika stabe landi era no sikulo wono kwa ina ko modi mapi maka niyo yeti le galo ni mulu badala o mi maya o wati na makafula wa mapeto mo wara ila ni ngoto dilituna jori go mo na ya kafula wa mape Kami itu orang ini mini mio kami dah sabu boba, masih memang ini na. Itu bido fokus do bido, orang bayar keset tanggal senyar fiogo. Dan hak itu ni orang kama tu kono ala jabat, cuma mini orang jabat. Ni non sai woni jabat, kono joni api ma chérie, joni min Mariam do. Kono fala mi wat, qu'est-ce que tu veux que mene me wat ango an? Ko wali to dam. Mi wat ton bayni hombo, bayni honde. Fi boba, fi gorgo accu har so yi hay Amerique accu min boba on ayo. Afan njo jemaron jokke ben ka flower. Oh bay jemi. Allo? On jaran tanti. Ina kono be jara. Do mari bi do wete do jaray. Ko Mariam Touré. Mo nawni sera ka kon no sifori. Ok. Pugila lero mboy alti ka sutto. Kanko ni la wo mo wala mo émission do ni la émission hadi parce que ni wonde ma haray be modi makono pimo famille modi makko wo kumi wo be jogiti bom makko
Ah, kono ɗum ɗo woniri. Oui. Odiki bobo jo. Kañum ojo mon ɗo. Ko fay ɗum men yo jomma o naate dow ganga guddali ko woni renujo. Sabu ɓe waɗi mo yilu yallo mo doga o yaada e rendu dow koye tuntuli. Kanko e licce makko ne. Mi geddi e makko ɗo ha o heɓi bobo. Ha o heɓi bobo ɓe ƴettiɗo ɓe naɓe kuuɓiɗi sendi o arti kadi ɓe jaɓali on tato. Honɗo bo makko woni? Bo makko ɓe jaɓino mo ƴetti bobo men ami Amérique. Yow ɓe duuɓi ɗiɗi ɗi ɓe nawi bobom. Ɓe accineni bobom ɗo? O accimo ɗo ɓe accitino mo koye ɓe accitino mo ɓe seedino ɓe accitino koye ɓe accitimo ɓe arnomi jaɓi bobom ay komo duuɓi joyi. Joni noon wala humponirde bom makko? Gorko on fay ɗum ɓay o ko ɗum waynonomin ko joni o nodduɗan ɗo ni no ko yi ko mi heɓi kon mi yehi fi o noddu bobom mi yewta o anda komi wonel makko way bobo wata joni ay pula ɓe jaɓani ɓe yani amin jini kono mbi o wonnilan ɗum tension an onno ɗum manninde jooɗi ɗo mi ɗon kande no mi ɓiya e hude awa ɗo ni giyomon on no ka an ɗo ɗo ni nimo ka an bulbine ɗo joni gonine mo wonde waɗe ɓay ɗo ni mi lañi émission woni mbaɗo émission mi anda ko fi vraiment no dara so hetta e bom makko joni noon bom makko ngo ñanɗaɗe sakko bobo ina yiya o émission anda ko kanko wonni makko ka komo ɗum koye o feebude ɗo e ɗi 7 ans le 5 feebude ɗo e 7 ans joni noon bobo ngo kanko yombo woni leyɗe portoto ko sinanene makko ɗum debbo añuɗo mon ha ari o jogui bobon to joni biro ko ɗum fallo mi nattoɗo ɓe ɓiɗɗo mon mi nattumoni gonto e on to mamu nga wonɗo min ko horselɓe ɗo mi woni joni noon garanemo ko an ɗo ɗum gowtidema o kako ɗum mi watten joni ɓaymi miɗo ronkini joni mi koye waylamto e bulbine woni so letti moto mi expliquena taxi moto yo ara o tawa o hanka an ɗo pardon mi tawla garude e jomo ngo ka an ɗo an aro aranomo hoota ara o haylay kadi jemma ɗo wala yaade to ngam bobo waray ma chérie ko noni faale ma on tigi tigi fi bom ma on ka joni muño dogo chérie joni mi noddiɓi roma ɓe arandema ɗo janggo si weeti mi yaade ka muudima mi yaha mi yiida e muudima somi yiidi e muudima mais yewta min ganda qu'est ce que tu as lieu de faire na ya soñju hoorema ko fi bom ma mi gandi ko ɗum wonɗa miijade fini hay ko ɗum woni golle ma mini ko ɗum am yeehe tan ndiyami si kono ɓay wari ɗo o nani o miɗo yeyde ndiyami si o kanko wota ɗum filloɗam o sila faala komi yeyɗa o junnayɗa min o wi ko dewgal ayno ɗum ɗon gasata ɓuuri maɗe jogoɗi toon en ma chérie ittumi wiima miijeji mata bonnu hoorema ko ɗum wonɗa miijade boba tamit ɗam woni tamit ɗum ande ɓay boyi tamit joyama mi perde ko ɗam woni tamit a perdotamo ne a perdotamo muño dogune en a perdotamo few dari gila bimbiyañama mi ñamade ɓiɓe mbila jooɗi to gorko ngo ɗon ñaama yesa mennaale yo mi ñaama mi ñaamo naade ɗa suudu noon mi moni noon mi fuɗɗi noon discutude o halti kanko ɓiɗo makko ala ko ɓe waɗani noon a jeeye min darna lancé jino ɗo adda doga tinna noon immo goy an yimɓe ɓen no yennala ɓenni lama min komi huuɗaɗo ala ko ɓe yennade noon na kuddino nani a nani wona kuddino ndogo chéri na kuddino he ko dewgal waɗi ɗum nan ɓeygu makko kadi ɗo film selu ɗon selu ɗon selu ɗon kala ko heɓuma ka dewgal ko Allah waɗi nan eyyi immi wuttanalan aussi ɗo jonnalan goy chéri aday annan paɗɗe annan paɗɗe wuttanan on ji ɗon tinna yoɓa transport ngo tar ɗon ko nattomo dogude aɗon seetinal nen i haala ngon ɗon yo yalla habbo ɗon ɗo joni yandi a nani
Allah wak arbega Opa ya be kumba una yoda nene Nakuno, okundo skuna. Nakuna ya fe no go file. Abbe. Yarundo. Onda wadde ore man. Ko le souffrance dans les foyers. Jodo. Doi je deni ma mo gine goto nyama ya ragi la bimmi do jinda tu ko do woni bela mi hala na be deja ko no bay ko ngadi be ka d'accord ko bondire be ma ko e mi bo so ngadi jo bondo ma ko be le ti no ti ya ta ayo jono yayi e ba mi golle woni awa yejo e no dila mi amo ko pete awa joni ye oyi o tawno e harana e un bondira no fami ma ko ini ngo mi ada mo kinga mi yatno na ba ma ka mi timo mi dippino mo do ok problema la ayo mi qua sta qui les choses wallahi billahi kono kono ngon tigi wa fina yo ya ko wala no lan adi men buzu ta wala mo mari problème wona na yo hede be émission mo ouais wala na émission ina me garadi o in o to me ngaru ga pasi man do landi ga woni do ali na dalo go su ko la me yo dido landi pero in go do ga woni docteur oui mo ba mi ga ko do de hamde koni sad femme yon kale koni ko problème modi makko wadi ya o dérange c'est la même situation que odo kay pas le même problème aya li mi moto mini ça ne va pas ay ça ne va pas no mo biro makko ne gila mo jomba no mo hebi dépression tu as vu ça ne va pas chez elle tu vois peut-être qu'elle boit bakade mo comme nous même am ye tori ki Allah bayo kanko wajib ci wala butin dewle kono hande dewle day vraiment ko problème sa roniti ke tunga fete aronto to tunga fete yaro jima ma chérie amari bandrao arela amari futigo yo na lo futti je vais enlever la caméra pour elle pourquoi na lo futti na lo futti na lo ne halude wallahi man amari bandrao na ma pique en tout cas, si vous voyez la femme là et que réellement vous connaissez son enfant qui est aux États-Unis d'Amérique, elle ne parle pas avec son enfant. Regardez très bien la dame, c'est elle qui est là. Il habite dans mon était. Ok, donc elle est ok donc ala musibe no yirdo ni Fatmata Sadio bari biddo makko yinte wala yoddude juma ko ko modi ma no nebi ko adi on no andirda modi mari donc souci man ko wotu ka dewgal man na modi ma sana na fala wotu ko ka dewgal ma sabe hey lagi no gorko je baydu andi tuju kan wada arana go ah no de ko ta rembrawa babe andi yo ba ko jombar mo do juo no na bibi to makko kadi America ko lozu mango wonno bona gedi gata getti jombe ay ko wali no gore makko be yaltani ko waccu njo don renno ya aéroport tappo neva wallahi waddi oto jom wade to ko o min nan tan na do woni dum makko parce que ko mo makko no sokede jona ay moto mo addo be yi dum no mo makko ato no ara na wol ko to oui wala ekita ade oto
kanko dari defi somponi a sundu darna hallani fek modi bakko ari ɗo même pas 6 mois jombi ɗo jiwo ni ora ɗo oɗa on jiwo rewi ko woni première femme modi ma o o raɗi yo ya fiw hondo première femme o kono gasi ko so ɓen noon hiilan joni kamɓe ɓe wawi lan uttugol utti ɓerde ma nde kono mi tuuma ɓen no waɗa ɓiɗɗo ma on ko boni añi ɓen noon no yewde añi ɓen no añi on ɗon debbo ngala yodde kono on ɗon debbo yinete na Aïssatou Layla bari pat putna on accidi ɓen fiw ma ko jeɗi ɓeni won so accidi on debbo ɗon o abdude mo jeenayi wona hunde probléme ha makko o ara waccitamo ara ɓe joɓini kono oro worɓe way ko ɓuri ko guddi ni yummiraɓe wi si Allah jaaɓi ɓay tuma hersila min mara kam yam jonta o joni torinomo ala fus yaɗa ɓambude darna ara jomba goɗɗo yaltinamo nen makko ni ɗo ɓeyni o joni ɓe joɗɗini kore ɗiɗi andina sago makko woni ɓeynino ɗo odde sa accitimo a ƴetti kuddi ndi sa wondi e ɓeyguma mi duwanike ma wayno ƴetti kuddi ɗi o acciti ɓeygu makko biro makko wi mi mayi a sintrila e jawoye Allah hollatama fuure an kadi kanjo maɗoɗo mboɗo mo jogi arɗo ɗo pour 200 000 $ o yeyɗo Angola ko biro makko mayata wallahi billahi pas ko ara o wi o fatude kala kuddi moƴƴa ko bakko makko yeehi gaari yoɓanimo o arti o yawi o wi fatude ɗen ɓeygu makko mo wannoɗo ɗum omo wonduɗo ɓatajo on on kadi ɓaw ɓeɗo wi falaka on kadi yaltini o hettiyoɗa oy ɓaali joni noon mo wondi e kuddi taw nena biro makko kuddi oya jombanoma no jiiɗade nokku go oyi oyi jombi jombanimo ɗo rewɓe ɗiɗo ɓen arɗo o ala wonde wonata bakko makko wiyande kadi alamo jombande kuddi moƴƴa ɓay kanko ɗaɓɓitani o probléme no hoore makko yo darno voilà quelqu'un me dit que omo andi debbo o ɓiɗɗo makko ko Atlanta woni attends tu as vu l'importance des émissions un peu je crois que elle dit je connais que son enfant et onon ɓe adduɓe o message ɗon noddelanka WhatsApp mi jeeji on qui a jugé qui como juge konto est ce que na biro makko ni allo nene jippore inne ɓe addu ka clinique bulbine ka clinique bulbine ɗo ka clinique bulbine jippere yargol son ari yanka foore jippore yargol ngol farara ɗo on tawaylanka laawo clinique bulbine ɗo ka pharmacie ɗo warana pharmacie lelejo oɗo ara yanda ɗo sina ɗum yimɓe ɓe fof no andi ɗo hey allahu akbar aray ɗen toɗi allah rano subhanahu wa taala yo allah hokkoɗen chance ara sinama wonɓe ɓen leyɗe porto ɓe wawa e noddugollam men yewta min daara hara kamɓe ɓe walla e humpodira e ɓiɗɗo ma o si allah kan no muyiya wontude e modima ɓay ko dewgal faalaɗa ko dewgal na bandiyaga ko wondugol e modima allah newnañe jam moƴƴere yo allah dikkile few sella wontida e modima nani a jaaɓi ɓutti ɓerde ma nde dogude torikema mi jeejima ɓutti ɓerde ma nde faami donc ara e waɗɗum ɗo nani no yurmi ko tuye hina ɓe ɗo ne ko ɗo awa ɗetti ɓe yoɓo on noon ɓe ara gata waw merci nani yo allah ittani ande nde wondudande e muɗum nani amina yo allah hollidire ɓiɗɗo ma e jam moƴƴere yo allah hokkore dewgal nafaygal o gasa o émission mo waɗɗen ɗo ɓay goɗɗo déjà inni ɓiɗɗo makko on ko Atlanta woni o gasa kadi heeɓe renseignement no mi humpodira e sina makko enen ɗo ko doy wonɗe wadde han o naara fipiji makko ɗi moƴƴay ɓay so gonga makko hay wonɗa ɗo segon a yaali ɓiɗɗo ma ko probléme ko mayde pet wawi sendugol neniɗi hara ɓuttay mayde pet faami joni muñño biro en ari walliɓe ɗon hande ko ɓe ɗo mi laara ɓe walle ɓe ɗon joni ɓe yiwa ɗon ɓe arata ye ɓe yarta ɗoy de
assalamu alaikum hay fi biro e ngandano me yaltinir yonne no hay fi bay koy awa ko yiɗo ni lañ émission ko jiyo mo on hewti ka suudu yo min wallitoɓe e min wallitomo fino mi waɗiranamo émission min dara somi heɓa ko humpito ɓiɗɗo makko donc ara ko yon émission mi woni ɗo ni koye batte ɗum ɓaymi hi situation makko mi andi tigi tigi on o sella minni joni o jonna numéro goo Allah walli o jonnila numéro mon o joni haray ko non woni bureau makko joni haray tigi ni fof ko doy ko ɗo addimo ɗo ɓaye wari min timi jaɓali o naata kono en même temps mi écoutimo andugo réellement ko honɗum waɗimo kono ɓay min yewti mi daari mi tawi wi exactement somo hat goɗɗum no muusudemo ko batte ɗum ɗon mi noddani ɗo onon tigi on legila bimbi o yalti joni nene goɗɗo si yalti bimbi ñamaki ha o leer ɗo a yanay ka yanata a yanay ka ɗum ɗon tuno yoni souci na tolene ay min fay mo go waɗi lango ɓa yilanum garima tole tunen tole joni noon e hoore ɗum ɗon mi sikku ala piide on ka na o piyata on ala soñude on ka kono nene o soñjitaci ko jiggol waɗi ɗum on faamali nene ko dewgal waɗi joni e nene a belan alhamdoulillahi sikka ka dewgal makko naka jati makko ka kana ono wokkitirimo kono wokkitirimo walla ni nene sa yiiɗi moodi ma na probléme de no sa ari toroɗen alata ala hokkore jiggol joni yiɗugol moodi mum kono sa yiiɗi moodi ma nene ko moodi ma noon ha ko ɗum mi inni souci makko no fof ko ɓiɗɗo makko si bom makko on artiɗo o itta stress o ga ɓerde makko si joni nene jentelan mi toriki on mi jeeƴo no julɗo jeejirde ko nanji ko ɓiɗɗo mon on e onon wata o seyti ko jiggol waɗi ɗum yo Allah dandu en masibo jiggol en hamdinay noon Allah ko tawata ko moodi makko o hiɗi wona jaatigi makko anda so falta en hamdinanay Allah ko tawata toon wona jaatigi makko o hiɗi ko moodi makko hamdinani ɗum ɗon Allah yo nene am joni mi falito yo yilto ka suudu ɓayɗo niɓɓi no gasa ɗo yo weetude ɓay goɗɗo windanilan ɗo wono andi ko bo makko woni Amérique mi anda siko ɗum e sina ɗum simi woni ɗo joni si woni ɗo joni ɓe noddilan ma sinama ko hi émission on noddilan haray min joni mi waɗa yon hito kono fayentimɓay o inni gorko on no ga moodi makko no ga min janggo mi ndaare no mi heɓira tan mi yakka toon mi yiida e gorko makko ndaare o yi o imo hiɗi gorko on ɓooyimo faala wontudugol e gorko na yimɓe boyina faala ɓoya ko mina innina ɓe ɓe faala kamadi ye duuɓi jeeɗo ka jeɗɗona o faala nene muñe lekki kadi bobomo yaade makko gonen mo sisi ɗo yaltimo faalaɓe yaade lekki kadi bobomo ko ɗum nawninimo ko ɗum sista muño dogu chéri mi torkima mi jeejima no julɗo jeejirte Allah ya hiwnulaɓe ñande o ɗaɓɓa no gasa yara Allah addi solution tunno ko waɗi ko ga yiwɗaka ma arɗa ka jemma ɓay min gari mi waalike no gasa Allah nekke ɓe inni mi waalike ka voilà mi andali hari goɗɗo no arde ɗo kono mi nani tumɓe na mi waalike tu vois
mi torke ma mi jeegi ma no julɗo jeegirte Allah humputo e bom ma ni jam moƴƴere ɓay modi ma no ɗo janngo e yaade nanta ko fulawa ka on toy ton kuumi ka joni janngo on aray tawollan ka bureau ka maison des jeunes ɗa mi ɗetta numéro bureau en joomi enregistre mo aro ngando ngardo ñenene janngo han ɗo enen e yaay si Allah jaɓi yaaden hanka kuumi mi tawa mawɓen toon ndaare no yowtire a faami si arkisaji yimɓe lanniɓe seeday a yiɗi moodi ma ko goonga kono si arkisaji yimɓe lanniɓe seeday kono si tawi kadi noon woni siɗa yiɗi moodi ma ɓayna bandiyagal ni yo Allah ittu susika ɓernde ma wodi yo Allah ɓutti ɓernde ma de ma chéri nene pigi ɗin fof ko Allah quoi a signe no ɓiɗɗo ma o yawlede porto ah donc si mi faltike hari kay agne gorko hiɗo weldi e signe kaydiji signe no a signe no kaydiji ɗi na ka ambassade yawɗa signe ɗa sista jon noon a signe kaydiji ɗin ko añini yo gorko bobo yaw na kono onon ɓe neneɓe hiɗon lagine hi on haɓɓi toto kadi ɓiɓɓe moɓe ko yawleyɗe porto acca on ga on way so yarata ne on bowa e moɓe moodi bon ara tawa on ga min ko noon mi faalirano e ko kanko ni jaɓɓaɗo ndi on accu bobo ya jangga si tañiɗa faala e wotugo kam moodi ma ka tu as vu ay mo hiɗi moodi makko nene kono gorko no inni hon ɗum gorko wo wondata hande kadi ko ɗum waɗi ay noon mi yeeyi tawi o ala darde tawi noon ɗum ɗon sattiya moƴƴano tawi o ɗumnade kadi ɗo ñaamu ɗum fof mettira ɗum waɗi ha mi jooɗi tawi lan wolde ko feƴƴi tan ɗan jooɗi ka yaasi wiya makko noon ene oɗon piira ta piirɗo Israel mana no piiri da no kamɓe ƴetti leggal maɓɓe ngal ɓe tappude lan ni selu sista muñño tigi ɗin kodi ko Allah wallata muñño dogude mi torke ma mi jeegima ta ɓurtaw ko mi discuti kon ko ɗum waɗi ha gorko yarti ka waali toon o aroy noon woni haali fulawa fof kala hiɗum hande kadi ni on ari ɗo mi sokay on wowli noon min e enta miɗo heɓani hen bobo watta siko saabu bobon onon ɗon hooloti fo mon sokay yimɓe kota hiɗon so sonkanimo fiɗo bobo a on sokay ko fiyo no waɗan ko joni nene ye minen ka men no ɓe watta ɗum wala yewtide kadi hen payke dema nene gila o seedidi o gorko ɗo o jombitama jombitaka na ok joni ɓayɗo niɓɓi e ndaren no heɓiren ɗo taxi yaw nani sista nani sa oti ɗo yawa nene ya o ñaama o looto Allah paso o ñaama salli goɗa juula waloɗa nani ɓawta e Allah toroɗa Allah yo Allah ɓutti ɓernde ma nde yo Allah humpite bom ma o anande ɗum yo Allah humpite bom ma o sista on bobo ma si jandi o nafete gorko no añama kono bobo mo reeduɗa firtiɗa ñandama jaaja anani bom ma o ñandi o timmini duuɓi sappo e nayyi sappo e joyi ɓe okkitirta bom ma nene joni tawta minen nde ka men bobo si okkitirta nene babala jotta on sawi ɓe yaroye andi famille makkon toon ɓe waɗi lampiiji boy ɗum ɗon no watta ha miɗo huula ɗan hande kon ko ɗum sot ɓe waɗi huula e wotan no bobo accitumo bom ma accitama sista
Bobo ne damari photo Bobo je subhanallah kono joni jango e yata o yide nene acca jango taw mi yami yida e modi makko mi anda ko honnumbe ebbi si tawi woni ɓe jaɓali après ndara e gongal go kono pour l'instant acce taw ma yide e modi makko menen min yida e modi makko min anda si tawi ɓe jaɓanime awa ɓe wawi seedudude e ɓeygu ma kono wota sendumo e ɓiɓɓe makko ɓe si tawi woni debbo yottuta ɓiɓɓe mum ɓe werti ɓiɗɗo makko ko fopp noon omon taw ɗo ma yara yaal ɓiɗɗo mum on ma ɗum susi on tawarumo wara emo susi o nene yo Allah ittu soñdia on yo Allah ittu soñdia fanke nene addanelan photo on fanke gonto wonno hoore fello minne kam monsieur Rouge yarugo ka letto no mi afficcata Bobo Bobo heɓini duuɓi jelu nene 7 ans har ko duuɓi jeeyi o heeɓi duuɓi ɗiɗi gila o yeeyi sinene la nafire no wona woɗiri o Bobo yeggitata nene wunje nene jooje muñño janngo e yayide e muudi ma si o jaɓi si o jaɓali joni ara en feƴƴe waɗen goɗɗum ngo si Allah jaɓi e yayide e ɓe ka ambassade ma ɗum e yayide ɓe ka autorité e men ɓe laggine ga ɓe wallito e kono ɗo e ɗum si Allah jaɓi guine men ɓen Amérique toon ɓe wonay saabu wawen tindugol e Bobo ma o nani yo Allah moƴƴintin hakkude ma e muudi ma kunɗo ko ɓiɗɗo moni oɗo ko Amérique toon ni mi Allah mi yowlaki aɓe waɗama ko bonni nene andi o ɗo ko nafi ko ɓe waɗatama ko boni kon kono ko susi on andi dikkuru ma ɗum yurmi heɓiɗa ɗumani o ƴettama ley mi andi ɓayo oy daari Bobo on kuno labira kunja num ɗo ko jano oyo nene ye o ngama muñu sista nan muñu dogude muñu yalla muñu sista Allah joni to bomma kono ko dewgal ni wona bandi joyti bomma ko modima one woni bomma ko jaaja andi kanko probléme makko so fiɓike o ittata so ñaaɗi hey ko nuga sahara e Allah mu yiyo weldu ɗiɗi fof ko sabu muño dogu nene fi Allah muño eppa dewgal ini ajja ari ñano ajja yo ari ɗinno ajja ar je nene temɓe tapoto en tout cas mesdames messieurs on ɓe wonu ɓe Amérique toon nous je vous demande de me contacter vous allez m'aider surtout kadi monsieur Ibrahim Tori Baldé là toi d'abord je te bloque minen koye hande min yiyali histoire tawata histoire on satta minen kala histoire arɗo ko amen o tawa histoire no satti ko si Allah waɗi barki amen tum min yalti e jam sina ɗum histoire ji ɗi garaji ɗo ni komi woni ɗo komi jooɗi ɗo ni ko teddugal e moɗon ɗo ni Fatou Diandiang o hacci men komin haalta to ɗaɓɓugo nder suuɗo o nangi lawol min ganda on to woni modi makko ɗe tiɓi ɗo mum o yaari ga minen kadi min ɗetti min artiri ka amen Fatou nanguiri lawol ngo ka Burure ko teddugal e mum abbe mi nodda ɗo e par ce que woɓɓe no noddude lanɗo Amérique mi humpito ye mi tuubi yo Allah enene daari jiwon kunno labbi daari
Jaja o nafete muñño. Assalamu alaikum ajay. Jam tu no ay fi. Wallahi ne na jame den hebi do situation yurmu do kadi moƴƴa joti o caméra do debbo gono do ɓiɗɗo makko on naɓa leyɗe porto ko modi makko naɓe mo leyɗe porto bobo hen 17 ans kono ala umpondirde e nen makko e biro ano jinkun ton ala umpondirde e biro mum ɗo ko biro makko woni ga mais o ɗo wontirimo joni nawnare miijo gon sonjimo pande modi makko ɗon ari lagine ga gorko ni woɓe wondata joni o ala umpondirde kadi e bob makko o ko sina makko wondi e bobon ton joni accene jem notte on jolla ka émission notte on rene sister adimo Bongo sister première des choses que vient de ma content, c'est le mien. D'accord? Anthony dit, laisse-moi résister à le numéro là. Nyande julɗo wottore yalla yalla ɓutti walla ɓutti ɓerde makko sabuna nabi ñenene mo wuññi Qur'an moƴƴo Allah okkoremo dewgal yo Allah okkormo jaaji sista bala mi yalnama ko nangal ɗon dewgal ɗum kayɗa Allah hiɗimo de ɓaynan ɓay ɗum wala jaɓuɗo yewto joni wote ka suuɗi bimbi 9h 8h30 hara a hewti ka bureau yiwren ɗon mayyade so yeeyi kuuɓina guere woni e naɓude na som fiya hollumen ton ɓe yami tinda e maɓɓe ɓe ganda ene si tawi woni ko moƴƴata moƴƴine ɗo wawi wonde ara sabu on ko ɗo warti moƴƴine ga
ɓay si artisaji yimɓe lannaɓe seeɗa tan si tawi kadi woni gorko no hiɗi ɓiɗɗo makko ton himo duwa hiddeneede eno wona woni riwo on kadi joni haaja e nene nene goɗɗo wontani ene aduna ko ɓen to waɗantamo ko ɓe waɗantamo nene makko jani waɗantamo joni ko bindi ko wote ka suudu ɗo e bindi ara heeɓi solution wotte ka biro nani 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 a jaɓi ko min numaka sista itti susi gorko ka hoore ma Mesdames, messieurs, je veux vous laisser. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Comment on se reprendra concernant ce dossier. On va aller rencontrer son mari, voir qu'est-ce que son mari va nous proposer, si toutefois il va coopérer, d'accord. Le cas échéant, on va vous faire un retour à travers une vidéo, Inch'Allah. Pour l'instant, nous vous souhaitons de passer une excellente soirée, une excellente nuit. Elle va rentrer à la maison en compagnie de sa maman. Et n'oubliez surtout pas que pour l'instant, on ne sait pas où se trouve Fatou. En toute sincérité, je pense que c'est la raison de la tout est mélangé. Donc on vous laisse, prenez bien soin de vous.